Ngapain lu Wel duduk dewek di warung? Gua ilah bikin kaget aja lu dong. Gue emang diapain sih? Oguan gue angkat. Lu lagi ngapain Wel duduk dewek di warung? Lah, lu lagi ngapain gua? Bukan begitu abang. Lah orang-orang mah duduk di warung ge pada jajan. Lah ini mah ngopi kagak, ngerokok kagak. Menang ribetin dua. Lu jadi isi banget sih, Dul. Tukang warung aja kagak araruin. Lah boleh jadi kagak diaru-aruin. Lah orang kang warung takut liat muka lu. Lah, ngapa muka gua? Ganteng muka gua ya? Muka lu kayak benyawa. Sialan lu, muka gua ganteng gini kayak awak lu. Iya, Wel, ganteng lu. Ganteng kayak anak tuyul. Siake lu. Lu lagi ngapain ini ngomong-ngomong? Gue liat dari jauh lu kayak orang yang lagi kebingungan. Kagak gablok duit lu ya? Ongkok. Gua lagi jatuh cinta nih, Dul. Apaan? Jatuh cinta gua. Hah? Ngapa kaget lu? Hah? Jatuh cinta? Lah iya. Buset deh. Muka jelek begitu makanya jatuh cinta. Well, makan sekutang bareng Polia. Cakep. Habis dipinta dibagi-bagi. Cakep. Well, dari mana datangnya cinta? Ini cakep. Kalau bukan dari mata turun ke hati. Cakep. Itu perempuan mana yang lu demenin, Wel? Anaknya siapa? Rumahnya di mana? Lalu kudu dantain dulu. Nah terus statusnya itu masih gadis apa udah janda? Lah, salah-salah bini orang lagi lu demenin. Nah itu masalahnya, Dul. Dia anak siapa, rumahnya di mana, gue juga belum tahu, Dul. Nah coba itu. Lah punya demenan kagak tahu rumahnya di mana. Nah makanya lu bantuin gua, Dul, supaya gua dapetin dia, Dul. Tapi itu ngomong-ngomong perempuan cakep apa Wel? Woi lah, jangan tanya, Dul. Pokoknya ajib banget, Dul. Nih, kalau ente mau tahu bibirnya, Dul, tipis banget. Itu tipis? Lah iya, kayak duit 100 ribuan, Dul. Bukan main. Tipis berarti ya? Kayak bibir orang Mandarin. Cakep dong. Cakep. Orang kata, Dul. Hidungnya mancung banget, Dul, kalau dia. Kayak hidung gua dong. Hidung belesak. Lo diam-diam dah, Dul, ini gua ngomong ya. Iya dah, gua dengerin. Nih, matanya bersinar, Dul. Nyala. Kayak mengisi ruang hati hampa gue yang kosong. Aduh, kuat banget Dul, nabuknya, Dul. Gua gregetan liat muka lo. Kayak anak bagong. Jadi bener ya, lo mau nolongin gua? Ya udah, lu mah tenang-tenang aja. Gua bantuin. Lah, ini baru kawan namanya, gue demen, Dul, kayak gini. Apa sih yang kagak bakal kawan mah? Lah, gua. Ya udah, nanti sore lo ikut gua ke Kobakan. Saban sore tuh perempuan ke situ, Dul. Oh, ke situ. Itu perempuan apa sampah popok bocah? Dikobakan adanya. Aduh. Weli. Ya udah, tugas lu bantuin gua ya, Dul ya. Udah beres nanti sore kan? Udah sekarang ngopi angguran dah. Kerjain kopi apa? Gua gak mau duit. Tenang aja, gua bikin kopi ya. Itu ngomong-ngomong perempuan cakep kan sih, Mas? Cakep, Dul. Kobakan mana? Oh no, di belakang, lilis aja lo. Gua jadi salah sih. Cakep. Perempuan kok dikobakan? Nah iya, nunggu di situ, Dul, Dul. Oh nyawa Noel, perempuannya. Iya bang, iya bang, udah duduk bang, no. Ya, no, duduk bang, duduk bang. Perempuan udah di belakang, cakep ini romananya. Ya cakep bang. Tolong bilangin bang ya, dari bang Malik gitu bang ya. Bilangin apa nih? Salamin. Udah malunya. Udah bang, malu saya bang.
Nanti kalau dia demen sama gue lagi mana? Kurang aja bang, ya iyalah. Udah lu jem di sini. Iya bang. Gue samperin ya. Iya. Jem lo. Iya bang. Buset, ini gue jadi sanksi. Kok perempuan adanya di... Aduh, bener apa kagak nih si Weli? Neng, Neng. Buat perangmus ini. Neng, Assalamualaikum. Neng. Mampus lo Dul, gue kerjain Dul. Lah, budak kali perempuan. Neng. Ngapa sih lo? Ah, Nang neng aja. Orang lagi goker, gangguin aja lo. Suek buat lo. sambil geledek si Weli gue dikerjain. Bang, maaf ya bang. Maaf sih perempuan kali. Ini ginengan memedi. Enak aja lo. Muka gua lo sama Medi. Lo pergi kagak? Lo pergi kagak? Gua sambut ke sendal nih. Sialan lo. Ngedek gua lo. Agak kena. Usai. Canggih juga itu dia. Percuma gue 3 tahun belajar beksi. Terusin lagi ah.